ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari waktu ini insyaallah ta'ala dimhil kita pengajian tiu-tiu amuin mahinang nato pamintangan insyaallah subhanahu wa ta'ala susungon sing kita niyo amuin subay pagtuyuan sinambuk pahambuk karena amuin siukat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sadta amuin puunan sabab hangkan kita piapan jari supaya kita makapagtag-ipon kaniya. Jari in mga jimajatu halauman sing kita niyo amuin nagngangan nag-aaga masinaka ma Islam in jimajatu halauman na to ini jimajatura isabi ni mga jaman nakaunayad to. Sabab indakan sin biya mga kakahinang si manusia agad salat da imbiya piyag bidaan niya karena sin amin tabi at si manusia lando sila malakam iban amuin subay hadya kanila inamuin maagad amin kabayaan nila bang aun dapat in tungod paparkala pag-agama amin sila manghindo paamuin di maag kanila bihad to in luparagbos si mga jimadyato sampai pa waktu na to bihaon ini in mga jimato atimpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na simparman sin Allah subhanahu wa ta'ala aros suratul Qasas ayat kapatan tagwalo parman sin Allah subhanahu wa ta'ala falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihrani tadahara wa qalu inna bikullin kafirun. Kita kamu in luparagbos sin mga sila asukampong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halam si Makkah hawak to kimangi na in pag-aagama nila karena limag na sila singkatan naman nila kababaya-bayaan nila amo hindi na sila makaingat matok maun pa amin matan pag-aagama daing hatuhan Rabbul Alamin doon na yaon hawak to naraakin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon ha lauman nila asukampong nila dugo nila inyaon katantan pasal sin abugho amo hindi sila makatayma sing kasabunalan ding nga Allah subhanahu wa ta'ala. Biyata sintuan na to Rabbul Alamin hawak tulong niya di matong namaon kanila ing kasabunalan ding nga Tuhan Rabbul Alamin doon hayaon lumag sila daawa bang hadja amuin India rasin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sindia rasin Musa alaihi salatu wassalam nain sila yaon at niya tumay mana
Bihat yung kasabunalan niya. Yan to daawahad dyan nila. Karena bihanda yung mga manusia hajaman panagnaan pasin agama amuin dumatong pa ini lauman sin gumini bihad tura ako ni mga daawasin manusia amuin di makatayma doon haamuin panghinduyon buat malaingkan na subay hadya amuin aun doon haon mawista in sila amuin kilahon doon haon in pikilan iban sinakal nila bihan in mga jimadyato di halawman na to ini bihad turain mga parkala jimato laong niya bukon ka doon hayan in Musa alayhi salatu wassalam nagkupur da isab im mga tao halam sing kauman niya amuin di sila mabaya sinamuin kasabunalan ng Allah subhanahu wa ta'ala doon hayaon hipyag mari nila ingkatantan amun biyayta sin Musa alayhi salatu wassalam sarta diawahan nila inyaon katantan ini pagkataan dunya bahasa India sin Musa alayhi salatu wassalam amuin mga ilmu sihir bihan yan amuin kaya kaputan si mga kaibanan dahil nga mga kaapu-apuan sing kita niyo di hahula na to bihan naim mga yan katan wayroon piagbidaan niya sabab yan, biyayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala riha ayat kaiman, aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah. Inna Allah la yahdil qaumal zalimin. Na biyayta doon hay ni Allah subhanahu wa ta'ala apabila sila long niya yan ha pamuhon na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahuli na marikato taniyo amuin nagdarasing kasabunalan dahil hatuhan Rabbul Alamin amin wayron batbaton kanila wat malengkan bang bukun ayat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inakisin Allah ta'ala riha ini fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. At ini doon ay nibiyukisan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kasabunalan halawm sin bigi jantong nila bukon inggi mua maripagwa dahin dito ha bigi jantong nila buat malaingkan yari haruhul sin nila amuyaon in kabayaan nila jumato doon hayaon amin sumukat sila sin kitab dugaing nagdara bahasa sing kasabunalan daing ha aming kasabunalan diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena siya nain nang langkumi singkatan panghindo pag-agama daing ha panagnaan karena siya naing kahinapusan subay na sa jayaon matibuk katantan diha kahinapusan amuin magkhatam na sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala karena wayroon na mapuas din kanya mahinang daak sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin manuituyan na ingkatantan dahil di halaw man sing gumiini bang dumatong na in kahinapusan sin adlaw atawa kahinapusan sin waktu amad to nasabab doon na ini biukisan sin Allah subhanahu wa ta'ala ya paingat kato taniyo
mga yan katandaawan niya, daawan nila yan, di tahi kasusaka na amuan inamuin, yaon, iaagad nila, iuurol nila, amuin, hawa, sin nafsu nila, amin suway kabayaan nila in maagad. Pa'lam, ingat talong niya, annama yattabi'una ahwaahum. Inggi mo dahing halawin sin simud nila sa ta sinsuara maripagwa hatihan yung marayaw inyan katantan dahing hawa napsu si mga sila amin sumusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala lumalag sin daawa diha ini lauman sin gumiini bihan yan biada si mga yan jimajato halawin sin pula na to amin bihayaon amin naghinang sinhinang wala kaya panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tawala niya na hinang iwan wala niya kaya pangdaakan inyaon katantan amin usalon nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam bahasa laguon halgaan sa sumakawa inyaon katan bukon kasabunnalan in amuin yadto halom simbigi jantong nila kabayaan nila amu maagad nila in hawa nafsu nila na amu yan in biyayta ka tanyusin Tuhan na to Rabbul Alamin at sabab yan biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala wa man adallu mimman ittaba ahwahu bighairi hudan min Allah. Aun pamahalaw niya kabaakan nakalando in kalaungan dahing ha mga tao amo agaron nila in hawa nafsu nila sin inyaon katantan bukon hidayat dahing Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yahdil qawmal zalimin. Nabunal to din Allah subhanahu wa ta'ala di siya manghidayat ha mga tao anyaya hati niya di in Allah ta'ala makarihil doon hayan amuin pagbaya haamuin kabayaan siyukat si mano siya halawang kalaungan amin aanya ya sing ginhawabaran nila. Amo yan in mapatut na to hatihon marayaw. Min adallin nas haythu arada alayhil huda. May ta sila siyabot doon haon sa ini nakalando in kalaungan. Sa laong-laong na manusia kana siulang nila in panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala was-siratul mustaqim iwan sinamindan mabuntol harap patuhan Rabbul Alamin in kabayaan nila amuin lumayway reng haliko lingbod sin pikilan iwan sinakal nila doon hayan hapaan nila in mga daan al amuin sumagpak harap patuhan Rabbul Alamin ila dari karamati maun paraan amin makadauhat kausin kahuhurmatan dahil Allah subhanahu wa ta'ala naim mga yan katantan walam yaltafit ilayhi walam yakbal alayhi in mga pakaradyaan amin kakahinang nila yan amin kalaungan na kalando yan di sin Allah subhanahu wa ta'ala kilahon iwan di misan aturun, wayron kapuspa idahan niya. Sabab may ta, inyan simukat, daing haamuin pangdara, sinhambuok manusia, parwa manusia, patu manusia, in iaagad nila amuin, hawa nafsu nila. In hawa nafsu, inyan katantan in datunganan nila. Harap maun pa amin kaliruan, ka juljanaan iwan kabinsanaan karena sin pamutasin nila dahin haamin pamiat sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala
amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno-aon pa kawaakan mo na kalando kalaungan dahil nga mga manusia biya ini. Kaya ingatan nila yung kasabunalan sumakawa lumag sila dawa. Na inbihay nilo paragbos amin panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala kalaungan kaanyayahan dakula iwan pangato pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sababyan di tuod amin madawhat nila inla sa iwan ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw gana-gana. Sabab na inyan iyaon sila tutog hakalaungan nariin Allah ta'ala makahidayat kanila. Tanda niya bita kato tanyo inna Allah la yahdil qawmal zalimin. In Allah ta'ala di tuod dimihil ini hidayat ha mga kauman nagdarasing kaanyayahan. Uno kaanyayahan, amin kaanyayahan, doon amin duma sila manusia pagkahin nila maun pa pag-anyaya singin hawawaran nila pakanya. Amoy adto hindi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hiyapaan nila ginhawaran nila, maun padaan hikahidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan si mga kadan-danan hikaukab, sin hidayat sin Tuhan Rabbul Alamin. Karena sila himapa baran nila. Saddu ala anfusihim abwabal hidayah wa turukuha. Amuin sila naghapa singgin hawawaran nila, maun paraan sin hidayat sin Allah ta'ala, iwan sindan hikahidayat kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, nahasabab yan turi kapag ino-ino sing kita, ang kan nabiyata sin Allah ta'ala, fa in lam yastajibu lak, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Banglaw niyari sila makatayma, atawari sila tumayma, kay mo, sibo da dumaaway bandi, hatiha, in mga sila yan, iniagad nila, amuna in hawa napsu nila. Inyan manunjuki pa ingkatantan, wala timayma papartawagan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na mga sila nagsirik dahil nga mga kakampungan niya. Sampay pabihayaon diara pasimano siya mga daawa nila piagdaraawa bang sila baitaan sing kasabunalan inhiagi nila na amo yan kiawin kamo si maas na mo. Iwan amo yan kikita na mo, tiututukan sin, inaama na mo, sing kaapu-apuan na mo, mga kakahinang yan. Nari na mo yan, kapasaran, misan pahisyo mamayta ka mo. Nabiya sa kaula-ula, inyaon katantan, himukot na halawon sin, bigi jantong nila, amuin, panulang nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, ini dia sa kaula-ula ritod sila mabaya tumayma sin hidayat sin Tuhan Rabbul Alamin karena sinamuin doon haon-aon sabab niya abugho ha mga tao amuin nagpasampay labi-labi na in Rasul sallallahu alaihi wasallam maun pa mga kakampungan niya bihad tuin mga nagjato hajaman nakaunayad to mga katawtay manguran haagama Islam. In Rasul lando siya masusa karena ando kaimo ando kailo mga kampung niya yaon katantan. Limingi siya patuo palawa paunahan paulihan in kakitaan niya katan kampung niya.
Lai para in Rasul sallallahu alaihi wasallam ando kailo nakalando in lasa niya kampung niya misan pabihad to impamutang-mutang kaniya amuin pabungmungan siya himutingon siya iwan gura-guraon siya buat malaingkan masih pa siya nangangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala hipaampun in mga kampung niya kana lang niya in sila yaon naghinang sinhinang amuin di nila kaingatan. Hati niya di nila kaingatan sabab matantuod bukon pangingat hapag-agama indiara nila kana iniarad nila amin bin sing kaapu-apuan nila kamaasan nila bin amin liukat dahil nga amin pagsirik patuhan Rabbul Alamin. Naamo yan in mga pakaradyaan di madatu halauman na to. Habihayaon jaman. Amin atas si manusia. Hiubusin alta niya. Hipag ini gasto. Maun pahinang amin wala piyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. But amo kuno yaon in sabab sinhik hikasapaat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Para hal biyabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga sabab manabab kuno kita masapaat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil hadis balikan tanay sabi patumtum kato taniw katan inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Imbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkataan sin ummatku agad na yung mga kasahabatan niya sampai pahuling zaman amuin nagdaraawa sarta kikita ta amuin himihinang sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala mabista sila yan umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misanda in kaaunan in puunan nila Yahudi atawa Nasrani atawa uno-uno na bangsa hatat kala in sila nagtag-ipon na pa Allah ta'ala miyagad hapamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sila yan umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natiyan to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kana inyaon pananto hiring hatuhan Rabbul Alamin inagi niya ingkatan sin umat ko makasudsulga. Buat malaingkan amuray hindi makasud, hindi mabaya sumud. Na along si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to jaman niya yato. Isiyo sabi ya Rasulullah hindi mabaya sumud. Isiyo hindi mabaya sumud. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haupu jawab maluhay hatihun sinta utaka akal. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man ata'ani dakhala al-jannah. Isiyo si magtaat ka ko silan in makasudsulga. Waman asani fakad aba. Isiyo nagmaksiyat kako. Hati niya simulang hasunnat ko. Wala miyagad simpang hindo ko. Wala timutog doon haamin kakahinang. Kiyawin ko kanila hipapahinang na sila hindi mabaya sumud. Na lamod na roon na ini mga tao amin limag daawa. Sinin sila amuin mabaya sila maagad inakal iwan pikilan nila. Doon hapag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kaulaw-labya mga insilayaon nakalamod nag-iso ni Bansintuhan Rabbul Alamin. Naghinang sinagama Islam. Amuin subay maagading kanila. Sinyaon nin Rasul sallallahu alaihi wasallam naraak kahinapusan na may tasing kasabunnalan
sa nalangkom na yung panghindo sin Nabi Iban Rasul daing hatikmil masa timag na inaakama Islam sampay pakahinapusan nalangkom na halaw man sin Quran iban sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan mga katawtay manghuran haakama Islam. Na inyan katan inhiarap nila maun pahimumungan aming sulang pahimumungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mayta sababin sila wala timayma sin partawagan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan partawagan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena biaray ta'alam sin Quran, istajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhaykum. Sambakan niyo, impartawagan sin Tuhan niyo, Rabbul Alamin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala iban sindaak niya. Karena amo yan, hindi mihil kaniyo kabuhi. Kabuhi kakkal hadlaw akhirat. Karena amo ra imbuhi hadlaw akhirat kakkal. In halawm sulga. In halawm narka. Way kabuhi nila karena sin. Amuin mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan singkatan siksa. Amin yaon di humundong in magbibina sa kanila halawm sin narka jahannam in kayo amin nagsusunog kanila dahing hawak to nila kasud sampay pakahinapusan amin wayroon nakatubtuan sing kahinapusan yan amin sa kuno yaon di na sila makaig doon salama-lama biya da isab si mga tausulga, salama lama ra isab sila na halawm kasannangan, halawm sin surga, mga katawtay manghuran, haagama Islam. Naamo yadtuin, subay, ini, hatihon na to, sarta, doon haon biyong lawan sin, Allah subhanahu wa ta'ala inayat na sabot na to, وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَكُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Biyayta doon haynisin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin yan na naparatong kaniyo rin nga panagnaan pa sin waktu magsinublihan in kanabihan karasulan magpatuntum ha manusia. Sarta aun kitab piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala maripababaw sing gumi. Hangga to siban upatin taod niya. In kahinapusin niya amin nang lang kuminasingkatan kitab among na Quran mahamulya na yan na nahimpundunan katantan in kasabungalan. Wayroon na paklos niya karena in nagdakan niya among na kahinapusan dak among na pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamo yadtuin biya mga patumtum miabot na isabing waktu na to ka Allah ta'ala harwaing waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala na gumanap na kuman kita sa pangadjian insyaallah subhanahu wa ta'ala na mangbayad na ko kaniyo waktu ini. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.